سیامند حاجو اندام ریوبریا ناوند اوروپی جبوله کلین کردی جباجر برلین میوان من لسروان پرسیان و دهاتی هجای سیامند پیشی 12 روزان 125 یا آخ و نقشه سوریا دست هزن سوریا دموکرات ریوبریا خو سردابو افروکا بتنه 109 افگوهرتنه چیدبن افریکافتنه چیدبن کو نزلالن گمان سر هیا لسر جبهه کرنایت اصل خدا هون چه ود بینن اف چند سالام دبیجن رنگی اف ایداره بریوه دچه رنگی قصدی بریوه دچه زرارک مزن ویگهنه کرده و ایرو هات خویا کرن کبراستی راست ورخنیم القصدی والإدارة ما تقول بيشي شاشتي هري مزن كهجمارك مزن جعربات نافرة في قصدي ذهبوا مزاني بروكي هكا حكومة آدم كي يعني جروبانا دي عربي بريخو بدنا منطقة قصدي أفشك داري عرب وديجي قصدي در كفد وأف براستي بو يعني قو قصدي وتيك تشو سببك أساسي أو قو أوشك داري عرب نافوادا تشونا آلية دي نبص تشونا آلية دي سلاحي جرانجي بخورة أف رقاب والدير زيري وكو أفيك ياد دوا مثلا لشکریان چاری خورده کرد بزورید برنه لشکریه دوی تشبهوری که شرب که بهوری آمده شاشیتی که مزند بو لشکریان چاری خلق نحازره بزوری شرب که و خبیده کشتن گو بهوری آواب ایدئولوژیا پیکاکا و پیده نوی اف سبب که دی بو گوتیک چو یاسیا حتی انها قصدي دشركي ده نسر كفتي ببراستي يعني بري شري شيخ مقصود وأشرفية دسبي بكي ديجي داعش كوباني تيكتشو بشتي أمريكي تحالفانا في دولتي أزمانا الكوباني خسنو كاريبون باجاري كوباني وكوباني بخنا بندستي خدا أمزان دقبينا دحنا زيادة زيادتي سيصد كنتي ونداكرن وكيدي دوی ام زاندن عفرین ونداکرن سریکانی ونداکرن گریسپی ونداکرن افسي شر بري شريبا هردو حفتي دس بيكر قصدي تيكتشو نسر كفتي بو جبت هف بيبانان الدولتي باشا هجاي سيامنت قصد تيكتشو نسر كفتي بو يانجي ريكفتن هواديت بارسال هبو ولقوري ويري كفتني جرك هسدي خوجوان جهن خو أنها وكي شيء خو وكيشة ناخد شما شاركر شما قرباني دان شما خلق در بدر كر بلا بيشر رادست كر با برس أوي يعني خلق دكياد برساد بيجا دمكي ري كفتن هيا كو هسدي قصدي خوجوان جها وكيشيت شما جوانين كرد دا شهيد كرن شما خلقي در بدر دكيا وصايا راستي يعني ذي كفتنا ناكي يعني ترى كفتن كرت ذي جبوي بهوري بتوري تبجي بيني باري كفتنيها ام نزان برياري قصديش كوديتن قالوا مظلوم عبدي بريارة دستيني يعني قنديل بريارة دستيني بهوري عم بريار قنديل تين استاندن وأف مشكلة كمظنك هادري بيكاكا بريارة دستين جبوي قصدي وأف كاريسا مظنقو هات سري كردا سببك أساسي سياسة پیگاکایە و پیگاکە نەبەس قەسەدێ برێڤەت بێ پیگاکە هەرێما کوردی ئیدارە گشتی برێڤەت بێ ئەم زانند ئیدارە هەیە کادرەی سیاسی هەنە بریارە ئەساسی دستێ وادێ ئەف ئالیکیش ئالیە دیڤە دەزانێت هێزێک هەیە نکارێ هەمبەری وێ سەرکەفتی بێ بەهۆریام دەدرێ خۆرت و کەچە نەدێ قوربانی گشتی هەری خراپ بەهۆریامت دەبەست مشبوي يعني قصدي كيماي 12000 خورتو كتشي كرد دانا قربان جبوي رقاو دير الزور دوختي داعشتا از نزادم مظلوم عفدي ويتشو بيجيش ديو بافي ذا خورتارا قود نقدينا حفتي كده أظهرينيها تسليمي حكومة تنكيكرن نكاري ببرفانية دبرة هجا سيامنت مثلا براستيجي جالك كورة حتى نهاجي شر بردوامة هاش ترى بيجم مثلا هيجي لزندانة كرقاية دورو بري وزندانة شر بردوامة وهسديد بيجيتن حتى نها نه شرفانين ما شهيد كتنا
زیدەتری سێدەم ژمێرایە مەزلوم عەبدی و ئەحمەد شەرع دە جڤینێکێدانە لەسەر vê civînê çi hat kirin dawî hat dawî nehat li ser çi rêkeftin rêkeftina ku hatiye belavkirin duhî dê çawa be hiç tiştek naye zanîn bi re'ya te cihê Kurdan di Sûriya nû de li kî ve ye aya ji destdana temamê axê bêdesthilatî bêqirarî bêqebûlkirina kiyanekê serbex û tu çawa dibînî Ez gelkî reş bînim ji bo pêşeroja Kurdê Sûrî ez nebehwerim ku Kurdê Sûrî wê mafê xwe siyasî wê stênin Sûriya pêşeroj da belkî mafê ziman û mafê çandî jî bidin bes ew jî wê gelekî lawaz bê ji ber me dîtin ev çi dibêjin biryarî hatine standin ji hikûmeta demkî ve zelalin nexwazin mafê siyasî bidine Kurda naxwazin Kurd weke netewek werê naskirin wekem got mafê çandî û ziman belkî bidine me bes ev tiştê ve her du heftiyê dîde bûn zerareke mezin gihande qediya Kurdê Sûrî ji ber em gelek kes behwer bûn got qesedêkarî berevaniyê bike bes isbat kir got nikarî bes tiştê behweriya min de xirab ev zêdetirî sêzde sala rêveberî yanî pêdê herêmê me birêve dibe heke bi rastî demokratî anîbane herêmê û xizmeta millet kiribane belkî alîkarîke mezin navdewletî ji wan re hebane û belkî ev kêmnetewêt nav me de hene weke hereb û aşûrî piştgirt bane ji me re û wilo hesanî dê jî Kurda derneketibane bes ji ber nedemokratî hebû û bi rastî mafê ereba jî dihate xwarin bêçawa mafê Kurda di vê îdareyê de dihate xwarin loma jî xelk nehazir ereb nehazir bûn bi revaniyê ber vê sistêma hat ber vê îdare hade bikin Ama hêjayê Siyamend behweriya me de ez xwazim berdewam bikim talî jî mezlûm Evdî çûye Şamê ji bo teslîm bibe teslîm bûye Qesedê ez wê behwerê dime Qesedê namîne Qesedê weke nîzamê dixwast teko wê bê beşek ji leşkerê Erebî Sûrî û nebes weke kes wê gihin sîlahê Qesedê jî heye giştî kevê distê hêzê leşkerê Erebî Sûrî Baş beramberî vêyekê aya dê daxwazên Kurdan werin cêbecêkirin mesela qirar e manga dahatî hikûmetek pêk bihêtin li wî welatî dibêjin çend wezaretekan dê bidene Kurdan parêzgarê hesekê dê Kurd bîtin çend kursiyekên civata gel yên perleman wê bidene Kurdan yanî ev dihête wê meعنayê ku Kurd dê Sûriya tazeya bê Esed dê bigehne mafên xwên yasayî û destûrî yanî Kurd bi yasa û bi destûr dê mafên xwe werbigirin ez behwer nakim gavê hikûmeta demkî zelalin wakesa belkî wîzaretekê du wîzaretin ha wîzaretek destê Kurda de heye bes Kurdê ne tevgera siyasî Kurdî temsîl dikin û ne nûnertiya Kurda dikin belkî di Kurda jî bixine wezîr belkî sê wîzareta jî bidine wezîr bas biryar ew wezîr nas tênin biryar wê şerh û grupa nêzik wî heye Tehrîr Şam wê stêne bêçawan ha şêx hene bêçawa cem me المنطقه ما کادری سیاسی هەبوو بریار دەستاندن ئیرۆ شامێ شێخ بریارێ دەستێنن و وەزیرێکی کورجی هەبێ وێ شێخێک بەر وی بێ ئەوەی بریارێ ستێنێ نە ئەو وەزیرێ کوردوێ بریارێ ستێنێ ئەس نەبەهۆرم مافی سیاسی کوردی بستێن بەرەڤاژی وێ باشە بلا پرسە دمای ئەvە بە هێژایە سیامەن چما ترسیا داعشê heye ji ber ku ev zîndana şedadê ye eqtane vana çekdarên daişî têdane li Reqqayê li Tebqayê li Dêra Zûrê ye tu dizanî çekdarên daişê têda bi hizaran çekdarên daişî têdane ji bilî xêzanên daişî li Kempa Hûle li Dêra Zûrê ye li Kempa Rûje li Hesekê evana dikarin bibine matirsiyeke diya cidî ji ber ku nûke şerê Qesedê netinê digel Spaya Erebiye بلكو دقال داعشيش داعش مشكلة كردايت بهوريام داعش مشكلة بيمانان اف دولتية وقصدي تشتي امريكيا بوش بوي شر داعش نش بوي وريبا في كردا بباريزي بردستاندن وكتشتا وشر داعش دكرن ازبا من مخورتك وكتشك خال برفا
زندانانە دکشت ئەزی تەسلیمی نیزامێکم بلا ئەو هەرپەیمانان ناودەوڵەتی کەسە دۆرپێچ بکن و حیمایەتەوە بکن بێچیتکن بەس من خۆرت و کەچێ خۆکەنها پێدێ دێ نەدا قوربانیش بووی ئەس حەبسێ داعش بخمە بن کۆنتترۆلێدات باوەریامدا دیساژی هێوی دکێ قەسەدێ هەرپەیمانە ناودەوڵەتی بریا بە حەبسێ داعش پشتگیریە ژوا بسێنە بەس هەرپەیمانە ناودەوڵەتی بریارساندە پشتاخۆ بدێ قەسەدێ پشتاخۆ بدەی vê ئیدارێ و نەئاری کار بێ بوارە وا تەسلیمی ئەو تەسلیمی حکوومەتا دەنکی تەسلیمی شەڕە و vê گروپا ئیسلامی کوردستان. هێژای سیامەند حاجۆ ئەندامی ڕێڤەبەریە ناوەندە ئەوڕۆپی ji bo lêkolînên Kurdî ji Berlînê zor spasiyet etkim.